me for holding on. And all the love we had, we never let it fall. And you remember how we held it all? Well, it still goes on, even when we want, when the light won't shine on the love we wrote. And even when the miles keep us further than we were, we can still go back to all the lessons that we learned. And it don't matter where we are, because we know it will still go on anywhere we go. And the holding on, it will still go on. There was a time when we would sing our song, simple melody that carried on. Of all the love we had, you know we let it grow. And you remember how we let it go? Well, it still goes on, even when we won't, when the light won't shine on the love we wrote. And even when the miles keep us further than we were, we can still go back to all the lessons that we learned. And it don't matter where we are, because we know it will still go on, even when we won't. In the holding on and the letting go. It will still go on. And it don't matter where we are, because we know it will still go on. It will still go on. And even when the miles keep us further than we were, we can still go back to all the lessons that we learned. And it don't matter where we are, because we know it will still go on, even when we won't. And the holding on and the letting go. Okay, sekian aktiviti kayak petang. Kita menuju ke jeti. Dah, lagi ada cikgu ni. Ada cikgu baru lagi. Ah. Lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada Cikgu Haris yang akan bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari. Diucapkan selamat berjaya, selamat melaksanakan tugas di sekolah baru. Semoga cikgu segala jasa baik, segala khidmat bakti jasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Kenari ini akan kekal terpahat kepada rakan-rakan guru dan juga anak-anak didik di sini. Semoga cikgu menempuh cabaran baru dalam kejaya dan cemerlang melaksanakan tugas di SMK Taman Kenari. Satu langkah pantun untuk Cikgu Haris. Telah tiba waktu berpisah, langkah diatur ke arah baru. Segala kenangan tetap indah. Terima kasih atas waktu yang satu. Selamat maju jaya, Cikgu Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Untuk Cikgu Haris, terimalah sajak daripada Cikgu Faizah, iaitu bertajuk Bak Air Yang Mengalir. Bak air yang mengalir, tiba jua kiranya di muara waktu. Perpisahan mengimbau makna sebuah rindu. Pada jejak-jejak yang lalu, pada 1000 liku. Berdiri melihat denai-denai kenangan, berbunga mesra dalam jambangan ingatan. Barangkali terdengar nanti suara bisikan melankolia, suara ucap salam anak-anak remaja, tegur sapa, senyum tawa rakan sekerja. Cikgu Haris, selamat bertugas di tempat baru. Semoga ceria di SMK Taman Kenari. Sekian, terima kasih. Mandi. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Untuk Cikgu Haris, alhamdulillah selamat bertugas di tempat baru. Mudah-mudahan akan terus berjaya menjawab jawatan yang baru. Jangan lupakan kami di sini. Jadi saya sudahi untuk Cikgu Haris dengan serakat pantun. Selamat tinggal sekolah lama, kenangan indah takkan lupa. Selamat pagi sekolah baru, semoga berjaya terus maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Serakat pantun daripada barisan JK. Burung kenari terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon keladi. Berpindah tugas membawa ilmu, semoga hubungan kekal abadi. Jangan lupa kami di sini. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cikgu Haris, terima kasih kerana jadi sahabat ketua yang tiasa membantu dan membuat kerja bersama-sama, insyaAllah. Dan yang keduanya, walaupun kita dah saya lebih kurang 6 tahun mengenali Cikgu Haris, sentiasa sebumbung dalam kerjaan. Walaupun kali ini kita akan berpisah, tapi ukhuwah yang kita bina akan berterusan, insyaAllah. Terima kasih. Andai ada salah tersilap kata, ampun maaf setulus dewa. Kenangan kita tetapkan abadi, tersemat rapi di lipatan hati. Buat seharis, andai berpisah tempat dan tugas, kita akan tetap bersama-sama. Okay, keep in touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Presiden JBK, Saya Haris, selamat bertukar ke sekolah baru, iaitu SMK Taman Kenari. Selamat pagi jaya Cikgu Haris. Dan selamat menghadapi suasana baru di sekolah baru. Kalau ada sumur di ladang, Boleh hamba bersumpah mandi. kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye Cikgu Haris. Bye. Cikgu! Kepada Cikgu Haris, kami ingin mengucapkan selamat maju jaya di sekolah baru. Bye. Hi Cikgu Haris, I wish you all the best for your new post in your new school. Take care. Tuai pagi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bertugas di tempat baru Cikgu Haris. Semoga terus cemerlang. Selamat Jumpa pergi lagi. kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cikgu Haris, tahniah atas kenaikan pangkat sebagai PKN di SMK Taman Kenari. Semoga lebih cemerlang di sekolah baru. Dan jangan lupa kami di sini. Bye-bye. Semua keselamatan SMK Keladi Abdul Wahab bin Arifin. PK Najib bin Kuni Muhammad. Saya Zamri bin Maisuk, kerja pelatihan. Dengan ini ingin mengucapkan selamat jalan kepada Cikgu Haris kerana kenaikan pangkat dan semoga berjumpa lagi di masa-masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Untuk Cikgu Haris, selamat bekerja di tempat baru. Semoga bahagia selalu.
mengucapkan selamat hari raya. Kami dari kelas 4 Dinamik ingin mengucapkan selamat berbuka bersama baru cikgu adik. Semoga terus berkembang. Bye. Dari kelas 4 ingin mengucapkan selamat hari raya. Terima kasih Assalamualaikum, kami wakil 4 kreatif ingin mengucapkan selamat berpindah ke sekolah baru sehari kami sayang Kami dari kelas 5 Dinamik mengucapkan selamat bertugas di tempat baru. All the best. Assalamualaikum Syarif, kami dari Ilmu Kreatif, kami mengucapkan selamat bertugas di tempat baru. Selamat berpindah sehari. Jangan lupakan kami lah. Bye. Assalamualaikum Syarif, nama saya Muhammad Farid Abdullah dari Dua Setia. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Seharis. Saya minta maaf atas kesalahan saya, apa yang saya buat kepada Seharis lah. Terutamanya keluarga SMK Keladi. Terima kasih Seharis telah mengajak kami ke SMK Keladi. Saya ingin mengucapkan lagi selamat tinggal. Lepas tu jangan lupakan kami tau. Saya suka sains, saya suka math, saya sayang Seharis. Tiga wajah ingin mengucapkan Wait a minute. Who are you? Haris, saya Muhammad Rizal. Nggak perlu saya dulu. Dan kekal abadi. Cikgu. Oh, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Presiden JBK, selamat berbuka kepada Assalamualaikum. DJ Na